kalam. Naga gospel ka jauh Matius kelenong ka baar punyo. Kadekhat naga baar pu'a. Kaway nagijingkali balakali da uway unong sensyar. Jong kahimarom hakito kipor ka jong Jisu. Bat kini kikintin ki onggom ne. Upilat ulaong haki. Nangle kumno yau Jisu. Yau bakikot ukris. Kiong baro hau tuai bonsa narpna yo takubor galang nganle kumno yau Yesus Kristus kay kabangan le yau ne Yesus ubagi kot u Kristus kumno nganle yau kata galang kajingkali malakali daw na unang sansar bakraw jong gatugapo habalapan yeng yo Jisu ha kata kapor hapdeng jong patba ubabun manpan yagaray kabakado jong patba nlekom no yaw ne Jisu lengkot ngitip ban supen kan mau ya pi kadikapor jong kajing bishar kabakat do yo Jisu hadin balak kem no yo kata gamit agak perget samani men bau Jisu lek ban pendem agak jing tuai bat nangta kiwan kisipai ki kem yo lara yo balatian bishar hadu andreusen kasin benengkong balatian bishar yo Jisu galon hakmat jo Anas ubalong urang ba lendo uktau kurem jo Kayafas bat udei une u Anas ubalalong trai ya kito kijing yadi yapit hagato ka temple ha Jerusalem hagabau trai Jisu ulapen pra badula kendang badula sempat ya kito giba penjaklia ya ka temple ka jauh trai hadin baladetian bishar ya Jisu dau Anas layalam sasyau Kayafas badu tau Kayafas lu udei urang ba lendo badu lapen rem yau Jisu bau ong badu kena bau Jisu keren bomblay nangka nau Kayafas layalam yau Jisu sasya dorbar Sanhedrin hangkaro la kena la keren ben yo Jisu la ong yo Jisu bau la penrem yo namar bau kam bau long sisa utau balas le ulung unung penem jong da pertai habala kali yo melong sisa utau Kris ula jubab nalong kumbab hilang nangta layalam yo sa Ahmad jo Pilat ban bishar hagadaga johi kamit ban haswa bau Pilat on mi na yin ban yen haplem pagba katna ga jo Pilat kalau ong yo Pilat hey pekshane ngala pos no kajing pos no mandagamit wat namrai ay halor no brio namar do ubasni Pilat hadin bau melaban rai ay syapang Jisu ula aitino syau Herod bad kata gede kejintian bishar gabasan la bishar do Herod ure Herod hadin bau ladep keren ben yo Jisu hadin bau ladep pertu ben yo Jisu ula pabiang yo Jisu jo Pilat badu Pilat hang ne kasin kabaar ban rai lade ban bishar syapang jau Jisu Pilat ulas no jenjar jingmut syikadaya
Ula persyang ya kaban yaga yau jisu. Ula persyang ya kaban penjai-jai yau paiba. Ula persyang ban penpau ya gajing loy-loy. Ya gajing bomdan pop lane ya gajing bomdan daw. Ban penrem yau jisu. Henry utau paiba ula ya kantor. Badula penjur aduh kata-kata. Ya laga jong garendang la penjam. Ya kaban perta persyak yau jisu. Pilat agabakot umla syuk banleye. Ula penbenano magadon kajing kumajule man lagasnam. Kajudon kajing pelaj ya kita ka man lagasnam. Te ula penmi yau tawe dekat bekertengu Barabas. Badin balapan miyo kemadu pajba lapan yang lemro badu jesu lapan yang agata kapo hangta upilat ula keliyo pajba himon bangan pelaj hapi yano nakine arngot himon bangan pelaj no yo jesu ne himon bangan pelaj no yo Barabas. Pajba ubabun ulaya perta. Pelaj no yo Barabas. Pelaj yo to nong labaman. Pelaj yo to nong penyabriu. Pelaj no yo Barabas. Pilat ulat hangyong. Ulat dang laga kli siapa. Namar bau perkat bagi beliau kinong pelaj no yu jisu. Penban ki beliau ki ong de kompong. Nangta ulapal biang sopat ba. Ngalapan pule ya pimana upilat ulawang haki. Habakum ta nanlakum no yu jisu. Yu bagi kat ukuras. Upat ba ulaya pertajam. Saat narpanayo. Pilat uang namar baulale ka pamanayo. Bay pihak walaban sa narpanayo jisu. Kay kacing baman ka baulale. Paiba snapsyo. Ulang pertajam ban sanar penayo. Aduh Pilat hagabakut umla le. Henry tang bagalong kajing kiwin ban. Ula syem ka badula khet yala kaktia kmat utau pajba udang. Ngam dan jing rem nagasna bunu bah. Hikmihi mafi. Nga tenam dan jing rem. Kemihi mafi. Kenal lah baik kata kata kecil-kecil. Ngakwa ban untuk kecil-kecil. Upiat lakwa balat ban yaga yung jisu. Henry umnod banom. Namar gajing kentor ban gajing kiwin jauh pekba. Usaj lagi jeng gikti hagajing yadei baru jisu banong ngam don benta hagajing pendiapyo kenau upilat ulak ban sajya gikti hagajing yadei baru jisu henry mano pat ban sajya gadok no upilat dari tanggasna mu jisu balaban sajya gadok no upilat kanau sen bila sajya gikti hagajing yadei baru jisu kanau sen bila len hagidukan sya hagi jingtrai jingta hagi kam gijam hagalek kawan bila len yo jisu len hagajing hem gajampi kumba hem syamla itu yo mano ban sajya gipop jampi di tanggasna mu jisu kaban sajya gipop kane kajing kali kajong Pilat. Kaganyay sawa ado kane kajan metro. Ngalekom no yaw neu jisu bagi katu keras. Hatu kata kajing kali kam sawa kadono jofi. Hatu kata kajing kali kam sawa no ado mentaro. Ngalekom no yaw neu jisu.
Anlakum lo. Ngalayos na ulakan slam. Mga yalap kinong yalap sa pangjo. Ngalayos na ulakan bonsen. Nganlakum no. Mentaga daga janmit. Ay magana ka kubor ka jinggali ka baningkong kalam. Hato pikoy na em. Ban pediang hagadoonot ka jongfi. Bat banwan siyaw jisu. Pikoy na em ban pediang yo hagadoonot. Pikoy nem banonghod ko Jesu kabangala banle nagabanta jong me kalong ban pediang yame hagadonod ka jong ngasno to ko Jesu magajingem gabaklam mame kalong gajingem gabasakama ngasno to ko Jesu gajingem gabaklam mame kamdon jingmot one way breu basongso Utaw breva songso ula kordet badula janjar shikatay haga bagikso kisyong haga met kajo kikso kisyong haga met jo kilapan kordet yo taw bril badula kordet shikatay tibril so pongjan pong nepso syong so Nalas nang lataw ling ula ya gendo yo taw ba songso bat markum tagikso kila septing kita gikso gibadon ho kila septing balang taw Jesu la beno kita gikso kila angko Jesu syayangi bangin ledrong hagitay gisneyang kidon gisneyang kiba dangya bam plang gibam jingbam kidang yayat kai syata shalom ban kita gikso giong syayangi bangin rong no agitai gisneang baru Jesu nang taulang let ni no breu bat markom ta kita gikso kilami kila rong gisneang bagita gisneang kila ya lamwer bat kila yang ngam jelap kila ya pet lamwer seduriau bat kila yang ngam jelap kumbaar hajar gisniang kaya modor mapi kat kata gajing bon tiksot kiarung tang haune way beri mano bandang puat kat yau tau beri kajing berkat kajonga kalong lam dadeu Jesu ban pelat utau beri satang bon yap sendan manusia bandang pelat kita jiksud kibarong ho ngalit kaway kalonghin kikot yang kyong ko Jesu toled no nang nenangi bat hangta hiro u Jesu uled no nang ta uled no bat titip jayu kan mau bahaya kan hadin baulam mino nakata jaka juan syo setan hado kajengya Pinla ko pikoy nem ya gaban pli ya gajengkang gadonot gajongpi bad banong ya rong ko Jesu hagadonot pikoy nem ban pli ya gajengkang gadonot manong alorong ko Jesu nyerwa ya kato gajengwa ale me ba itama ya gejeng tha belepa ale shombo hagadonot pen ini tenatra pengkoi zaganra namar bangala ya balada agak janme dan bon na breng jongi kibakum kita kibang penkloi se Jesu rong se Jesu donot jonga toda penkloi se Jesu namar ngala ya baku Jesu Marosi katangala kentaj jame sabar gajing em jonga Marosi katangam jukan snap ya gajing kot ka jongme Marosi katangam judan por man berkat sapang jongme Marosi katangam suya betang ya kena kapartai ban ya pendiang ya gajing dan kam jong kena gajing em bakan jado Marosi katangam judan por ya gaban berkat jame mentah de Jesu ngong penkeloi ko Jesu nalai ya me ko Jesu halo gede ke kubur nganle kom no yo Jesu
Kajingkali kabalai bat kabakadu kalang. Hato pikoi ne ban le ya kata. Ban pediang yo jiso ban peli ya kajingkang kadonot. Ban le ya kata hagabapau patba. Pikaloi ne ban le ya kata hagabapau patba. Dari na kata-kata shano bangalay yalap. Ngakot ya Gibril bagian wan syakmat hagabapau fatba man ay garay ba ka jingkot jingbon manong ajid ya me ko Jesu haga jingem jama hipule ya kaktin ka jong balay pensyam ba kino Gibril kibau Jesu ukot ya ki hagabapau fatba Ujisuru haba usha ya gajing yap halor gading na usha haga bapau patba klem jing lerang. Namar kata-kata haba piwan sya ujisu wan haga bapau patba klem jing lerang. Wan mentah haga degajan lir. Wan ban yang syakmat ngan saay lat ban ngan saay ya kapor sibet bapin wan ban yang syedi syakmat mdei bapi wan bangan duai mangaya fi hendrai wan hoy ngan duai ya fi hendrai gabakong san kalong wan bapin wan ban IT yalade man bread ye gijengket bakya man kot jingmot man ong na do man daga jan me Jesu ngan bot no yame sya yang abangan bot yame Nado minta kami ko Jesu. Ayala de ulang pediang yu Jesu. Syayeng jo. Bat nado nang tau lalong jing tau batamai. Pahay ngo yu belay log baye yu Jesu long yu sagayos nado mentagas ni kajing tan em kalawan na kani kajing. Hato fi kalay ni em agabapau patba. Banuan syakmat. Daga jing kalaga bamot, daga jing pendem, daga jing IT yalade manong ko Jesu na do mentaga daga janmet ngakloy ban IT no yalaga jing em syame ko Jesu syem yang aku bangalo. Pikaloy na bangla ya kata manong ko Jesu ya yalay syeng jonga ya Jesu yalay syeng jonga habrengi jing amad brengi kenram gibasir kayeng jonga kadon kam ya kajing penkia. Pikaloy bangla ya kata le ya ka kalam jing le namar ba ka de jing kali pinam la lai naga de jing kali pinla kum no yaw do Jesu ba ki khat ukres pinam la lai ya ga de jing kali minta ga de janmit pila man le pai shayen daga bala bom sunyeo kane ga jing kali la dep kali mata pinla kum no yaw do Jesu Hato pinla kumbam yosngau, hato pinla bom salia, hato pinang pin ya kadonot, hato pinong ap. Lalu pinong ko Jesu kenyo shua. Bet ngapan kan bau biang yafi. Yo bau Jesu lek no na pi. Kumbau lek no na gadara nang tu narigi gadara. Bad juan pai shu sito. Sakit tinggi, ubay kekualawan ubay keku. Wan ban yang song gitu disuki yang tu, laban song tu. Wan kiwi lo mi naga jaka ga babidan. Wan sini sekmat midang abifu. Wan kiwi laga bilang laga dandang. Hanga hanga babidan wan sekmat. Baru wan benar ini kamu ini. Wan benar saya yang tak berbaik. Lu apa saya yang berjuang berani. Wan berpindah Jesu. Yang berkata bundam yasna ya bam semua yang terkait itu baik bundam yasna yang terkait waktu itu